Mai ka koi na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bulletin net la mai thon riu tare asai September tarik ru na pungu kum singne ni chui na pungu the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in sam the call Infal September tarik ru na patai Prime Minister Narendra Modi re September tarik ru na kathum nung Manipur gong kan mi khautai United Naga Council re memorandum tina Manipur khau chu sang mai han gong dat khang sin thau bom mai tan goi ta machwangi tuna sa kan the Memorandum kata UNC re Manipur jonglat lu khau Naga mai re community akhat na ta sini liang mak na chu sang mai gongdat khang karam laukan chongi kumna Prime Minister gong mai hai re Manipur khau chu sang mai nai tat pungthi tuna lumgai me tai indau kaning UNC re memorandum kata Naga mai jong intuk mai demand ka thum hilau kani mi kyutu border fencing hai inthak lau khang khani free movement regime lagan kan meta kaloi na laudat khang hi kane UNC re memoranda representation demonstration protest rallies dialogues kani meetings asu tatai lokan sini positive result in phang magna bami tuna hi kani kuma isang re indefinite trade embargo hai naga areas ko September tarik ta chat kum singne ni chi na pungu jip chung tai re lau ka hau kan chongi tuna hi kani government of Manipur re September tarik ru kum singne ni chi na pungu nong UNC khau sang hoi gong kan mi khau border fencing tat kai mak mai ma khau tripartite dialogue hai UNC Government of Manipur khani Ministry of Home Affairs ka khau nai khang sakan mai chwangi kumna mi chwanglat bam thailai na agitation tai inthak lokan chungi tuna hi kani kumna Prime Minister gongni mai le karyang ngai na trade embargo tai September tarik ru na khat kum singnei na chui na pu nu tingzin khwang saru khau ka gan asa khang suspense lautat kan chungi tuna sakane Prime Minister re border fencing project khani free movement regime lam khau Union Ministry le State Government tong tan ta personal suna khadni zau gut lau khang UNC ri sanghoi kani kumna naga minun ta consol sulan mai goi na rikum lau nu mai khau loi lau khang sa kane kanai me point khau UNC ri Indo Naga peace process ai logical conclusion khang sulawo to na sanghoi kani Memorandum ko the Indo Naga framework agreement tai Government of India khani NSCN-IM tong leader nun ka khau sign sukan chongi August 3 kathum kum singne ni rut na pung khau sign sukan mai framework agreement Prime Minister Modi tong leadership bang khau tat kai kan chongi tunani tining tawlaw tat kane UNC re framework agreement sign sukan metai ting kumru hian gudbam the tuna sa kane inbu na Prime Minister leadership bang khau historic sumaina ka political issue hai logical conclusion khau loi lau pong the tu mai lumgai metai UNC re indau kane Infal September tarik rut na patai President of India re Justice M Sundar Madras High Court tong judge ta High Court of Manipur tong Chief Justice khang kapa laukan the mi tai Justice Campire re retire sukan mitang appointment tai tilautat kan jongi Supreme Court Collegium re September 3 group na khatnung ta Justice M Sundar da Manipur tong Chief Justice kang recommendation tikan meta Central Government re approve salaukan jongi kumna kamai in Manipur High Court tong Chief Justice Campire Somasekar re September 3 group na patai kum singnai na chui na pungu kau retire sumai tang Manipur Chief Justice na tan ka haup ni the Union Minister of State Arjun Ram Meghwal re katong ex account kau Justice M Sundar da High Court of Manipur tong Chief Justice kang kapa laute to na announce lau kan chonge Tamenglong September 3 group na kathum ecotourism lang kau sang nai thum tong capacity building training program Tamenglong headquarter kau September 3 group na kathum kau tat kai ka hau kan the September 3 group na churuk ngan tat kai ni my capacity building training program tai rising and accelerating MSME scheme bang khau Tamenglong Forest Division rate lang tat kai ba me training program kho tai sangbo liu kon mai MSc Geo Informatics khani diploma in tourism resource person silau kane program tai Tamenglong district khau ecotourism sector kai in buku khang tat kai bam chongi Tamenglong district khau kalulung khau re hau gai me bam ecotourism bam khang Kasiam Panuk Mai Hai, Buning Meadows, Taron Cave, Kopanglang Cave, Kaikau Arai, Bat Cave, Barak Waterfalls, Chulon Rengon, Dailuang Biodiversity Heritage Site, Kani Bai Me Bam Azut Nai Na Ba Meng, Capacity Building Training Kahau Mai Mung Kotai DFO Tamenglong, Karibam Hitler Singh, Range Forest Officer Joel Gang Mai, Kudrapam Johnson, Kani A Promise War Singh Kani Rini, Kazao Lau Kani, Training Kotai Intu Mai Jabuan, Chanai Kani Ingan Me Jabuan Chui Rekwang Kazao Lau Kani. Sisipur September 3 group na patai Prime Minister Modi gongni mai ma September 3 group na khatnung tingzin decoration sulong mai khani banner dalo mai sukasi lokan mikhau ka zau mai chabuan ganai da police ri nim kan mitang Churachandpur district headquarter khau September 3 group na patai Sunday khau chabuan ganai ta inpadet khang demand suna protest ran na tat kai kan the protest tat kai kan mete security forces nun le ban thauna kani tu na cham thai ri ti thai kani cham thai lai na protest tat kai ba mai nun tai ri police CRPF kani army gari nun ta tau in that
khani nauri kap alai kani protest kai ba mai chabon nun rui ka tu mai lung khau kuki mai chabon kan nai nim kan metai in padat khang demand su kan tonge pm modi gongni meta riu khang dan thaulo mai banner azu person moon khani Fallon Bazar Churachandpur district house September 3 group na khatnung su ka si laukan me zangrui nim kan chongi kuki me chabuan nun ri prime minister gwang me kan kau coffins karang memorial site kau launa inchup me lazan su lawo tuna demand su khang suba me ta state government ri nu laukan mak me tang banner pangde su ka si laukan chongi tuna sakane dummy coffins nun tai PM Churachandpur District Headquarters ka September 3 group na kathum nung tai lian khang karam kan chonge mida kau district authorities ratings in report ipat kan mikau security forces re situation tai control suda the tuna ti thai kan ni tumna protest kai kan mikau tai rui kabiu kabang mai pat kan me cham thu ti thai kan mage infal September 3 group na padai infal khau dui dai ran ku kan me rui infal le ukrul chang Saizang Makha Laikai area Infal East District September 3 group na padai Sunday khau gari tadat Sibam the zang ne thum doubting riu ran na dui dai kan me ri kai azu thum bam the khaz ai azu dui dai liam kan the nab law gai si thum kan the khani khawring inroi mai nun khang kung mai ariu na bam the iril khani Infal River dai liam kan me rui chang law kai sam azu dai thum kan chonge Water Resources Department flood control room thelai na Infal khaw luangba mai dui thuak nun dui dai liam na danger level khaw bambam gai the tuna ti thai kani Infal West kani Bisnupur district khawlong ba mai Nambol River High warning level kutang bam the tuna sa kani Yaripok area khaw dui thiu ran mai rui thing tuang pum longan kan the Kaching district khaw Sekmai River dui luang liam pat kan mai rui wabagai Tera Pisak area khaw law gai si ni dui thum kan the Chandel district khaw luang ba mai Maha River rini danger level khaw kutang bam the Chandel le Kaching district ka khaw luang ba mai Chakpi River ni dui dai kan mai rui danger level ka bam the tuna sakani India Meteorological Department National Weather Forecasting Center rui special bulletin Sunday nung issue sukan mai khaw gongi mai jang ne thum haiting riu ran na riu puni kabam asa khaw ting thim gan kai mai ting ponjing ni ka sa bam nu wi tuna ti thai kane Silchar September 3 group na padai Banga Bhawan Silchar Kau Assam Rongmei Naga Freshers Meet Camp Orientation Program All Assam Rongmei Naga Students Union Central Committee Re Lang na root na kanay September nung tay tat kay kan thay Kamung kau tay Dr. Apratim Nag Principal Kasar College Silchar Rechief Case Law kani Razeng Narjari Assistant Professor History Guru Charan University Silchar Khani Krishna Mohan Singha President All Kasar District Students Union Kam Central Executive Member All Assam Students Union kanay re guest of honor sa law kani kamung ko tay Rongmei incham na nun rui welcome dance alam law kani freshers ko ita lunlian mega nailo na riulaw may latsa tay Dennis Konmai General Secretary AARN re sa law kani freshers meet ko tay Kushing ka may senior advisor kani ka may lungtaw senior advisor kanay rui AARNSU tong vision and ideal share sa law kani Pogui Rongmei advisor kani Livingstone gang may JRF Assam University kanay re students nun kang katiulaw may latsalaw kani may chingkon gang may president re presidential address lalo kani gay singpa may Auditor General AARNSU Rui Enforcement Inspector Department of Transport Assam Bang Kautan in Pangkan may kangta felicitate silaw kani kamung kautay extempore competitions talent show kani Mr. and Miss Freshers kumsing na chui na punghai kapalaw kani tuanku may latsa tay Tiamray Long gon may Vice President AARNSU Rui lalaw na kamung hay intui na gay na loylaw kani Infal September 3 group na patay BJP MLA Polelol Haukip Re Prime Minister Narendra Modi guang kan may tiyak da pianmak may indaw na public tuang sian su aman kang guang may le insak mi tu na sa kane Prime Minister Narendra Modi Re Manipur ka guang kan mitong purpose hay Inthan mage tu na sa kani Prime Minister Re Manipur guang kan mikhaw man say azu re kaniu tuang kung may kani ka haw may latbam nun inking law pong the tu na machun may nay na bam chongi diki PM Modi Re minid ru na sini man say nun tuang pianmak may lung gabiu may lata inking law kan mage Perti tung MLA nun lat ngan na inking khang kaganti kan magi tu na pianmak may indaw kanay MLA Polelol Haukip da Re PM ta ariwla na man say chingru inbu rating kum kanay hiyan na renra ba may lam khopari ra ni tuangi tiki kagan inphang makan chongi tuna lung hap meta indaw kani PM Re Manipur gong na project azu inaugurate salaw kan metang public announcement tilaw na handat kan meka opposition party kazaw na civil society azu repian mak mai indaw kay kani Fuam azu PM Manipur gong kan mekhaw chu zang mai gong dat khang inthan chek chek mai road map ka siam law du pongi tuna lumbam gai chongi mida khokuki community tuang MLAs ru rui Prime Minister Narendra Modi khang joint memorandum summit suna legislator kaza may separate union territory tilaw khang demand su kanay
กุกี้ไม่เอเมเลสนุนได้เรปาร์ตี้บายบายบัมสินีเมโมเขาใจอาคัดน่าสุนัขไซน์สุเหล่ากันนี้มณิปุรตรงละลูกเขากุกี้โจไม่นุนดาอินซังเขาเรียอะไรกันตัวงี้ตุนักสากันนี้อินเต่าทูไม่ได้เล็กกุกี้กันหลังบายบายนะบัมดีทีกูไม่สั่งเรจูสั่งไม่ให้นายตันขัง separate administration ที่เราโทษตุนักดีมันสุกันนี้แต่แมงลองติ้งนายล้วนเล่าใจบูจะเรียกรุดนับปงุกุมสิงในนิจุนับปงุเล่าชวนกันลานติ้งสินสิงบังติ้งไรนายเย่เล่าใจบูจะเรียกรุดนัชรุกุมสิงในนิจุนับปงุเล่าชวนติ้งไรนายเย่กันลานม่วงนายเย่ติ้งสินสิงบังติ้งไรนายเย่ไม่กูไว้นะกิ้งอินซุยในกิ้งเล่ามือคำตากุยคันเลี้ยวมาลิงไม้ YouTube Channel เบกจนเรกงานมากมาทนกูไว้อาศัยเครื่องทูจำให้เขาเรงงานแล้วที่อินทวนเราทวนควงรูปมาขายไกลไม่กันรุยกิ้งอินซับดะละโคทวนกูเท